سوز داید وی مجاره دا آلیکاری عوام کن هروها ما تشنید گریدای رافشال سوریه و روجاوای کردستان شانده که برای آشتی و آزادی گل اپوزیسیون سوریه و نونرتین امریکا و اروپا ل استانبول جوان اندام شانده برای آشتی و آزادی راست اندام دسته سرکاتی انکسی سلیمان اوسوج کردستان 24 را گریدای مجاره ناوروکا جوین انیه گل وزارت درو ترکیه اشکره کرد دازانی کوان جوین دادا خاص ج ترکیه کرنه کریارن گروپن چکدار لعفرین گریسپی و سرکانی تمامی پراستینن سلیمان اوسوگود جی وزارت درو ترکیه سوز داید وی مجاره دا آلیکاری عوام کن هروها ما تشنيدين جدا يعني كرن مسائل تياكات ايغو تشي دبن دفرين ايغو وان فصائل بسر تركي في ديجين او تيد حكم دكن سريكانيه جريس بي عفرين انه دفي تركيا رولكوي دي حدكي جوان وقت بين تياكات ايغو تشي دبن سوز دان انه مي بهفدور علي كاربن جبونا بيشروجا سوري جبو يكيتيا اوبوزيونا سوري جبر ایرو اپوزیسیون سوری بخد درمک یعنی لواز در باست به دیتنک ما به ائتلاف رهبه و دیتنک ما به مجلس ترکمانی رهبه رئیس حکومت مؤقت رهبه و دیتنک ما به سفارت امریکی رهبه و درستنک ما به سفارت فرانسي رهبه و قالك يعني بعثات دبلوماسي جو لفيدري الاسطنبول ديجين امي كاربن ديتنا بون بکن وان به کاروباری انیا آشتی و آزادی و گودایی برخواه وان صورت خین لعفرینه دیجدما داگیرکرنا باجار و حتی نهانجی بن پیکرنن در حق ولاتین کرد بردوامن کمالا ما فمروفان لجزیره ادبیجه آرمانجا چکدارین اپوزیسیون سوریه جوان بن پیکرنان گوهرتنا دموغرافی نافچه تمامیه چیروکا کردین عفرینه ببین پیکرینان را بردوامه. گوجی دست پیکا داگیرکرنا باجیر ده سال 2018 ده و تا روژا ایرو کرد راستی بین پیکرینان جراواندن هشکنجه کرن و تالان کرنه هاتنه. کاملا مافی مروفان لجزیره ده دزانین تفیگوکاری ریخستن مافی مروفان لعفرین قد خیه لیوان گلک بین پیکرین بلگه کرنه. هروها کاملا نافبوری تکز دکه کو آرمان جا چکدارین اپوزیسیون سوریه جوان بین پیکرینان گوهرتنا دموغرافیه روزانه راستی رواندنتین راستی يعني إهانوان دبقودنين نخوش وكسي هاتنا قرتنجي هناك وقت بمالدار جاركي ودودوا سياحتنا قرتن هر جارجي برادتن حياتين بردان جبرويجي مجبور دبنج منطقة دركفن ودست داتين سر ماليوان وهدف جيجي أول اوفیسا یاسایی ده انجمنان اجتماعی کرد لسوریه ده دبیجه بن پیکرینن گل عفرین پیکتین و بتایبتی آرمانج کرنان نشان گریدای نتوا کردی لسردریجاهی نزیسی سالان و نهاتنا راوستاندن هروها دبیجه گوانگل کار و خباج بو بلگه کرنا وان بن پیکرینان کرنه لیکار ریخستن ناف دولتی در باری بن پیکرینن عفرینه قلصن هەلوەستا ما ئۆفیسە یاسایی و ئەنجومەنە نیشتمانی کورد زەلال جوان بپێکردنا مە شەرمەزار کردی مە دەنگی خۆ مە بپێکردن مە گەیاندنی ڕێخستنی ناودەوڵەتی خۆدیپان دۆر ji aliyê din dibrastî gelek kar heta wek dibêjim kar bijên guhertina demografî kar hatiye tawanê îbada cemaîye kar hatiye li Efrînê bi rastî aliyê din de civaka navdewletî bêdeng bê bandorê gelekê masiyê wê hene divî warî de جبرداگیرکردنا باجاری عفرینه جهل ارتشا ترکیه و چکدارین اپوزیسیونا سوریه و نزی 350,000 کس کوچبر بونه. کسین گو دباجیر دمانه جی راستی بین پیکرینان تین گو بشی مزنجوان بین پیکرینان جپاره ازیدیین عفرینه نه. گو همو نشانین گریدای اولا ازیدیان لسر دست چکدارن هاتن ویران کرن و شوتاندن. لوا سعد کردستان 24 اف بن پیکرنه لروجاوای کردستان حتی نها یعنی جالی چکداران وک و اوین زیادتر وکیتی گوتن ترکیه پشتوانی ات که بردام اف مجار لاستانبول جاتیه بحث کردنه حتی گل وزارت درو ترکیه لامزانی که او جوینین برای آشتی و آزادی در انجام نوی چوبینه جوینین وان دی زیادتر چه بنه مزرتر سر به مجار پراسن برای
محمد اسماعیل اندام دسته سرکاتی انکسی و اندام شانده برای آشتی و آزادی ج استانبول پای که راست خود گلمده بارز محمد افدمی باش یا جمعی گرینگتر در انجام گرینگن دوهی جویناویا گل برپرسین دوسیا سوریه وزارت در و ترکیه هبوه گلیو گازن دین بن پیکرنان ل افرینه لگریسپی و سرکانی جیوه گهاندینه گشتی یعنی برسوامانا چو بویه اف بن پیکارنه دیب چه برنامه دیب چه یعنی پلان این راوستان سپاس ایرو دیدار ما دو گل وزارت دربا و برپرسیار دوسیه سوریه گل وزارت دربا یا ترکیه هات شوازه کی تکلی و نرین خواما آراسته هف بکن هر دو آلیا شانده برای آشتی و آزادی که پیک تیج پیک هاتین کرد و سریان و عرب سنه منطقه گاوا پروژه کی پیک وجیانی پروژه کی گرینگه مت حست کن گو چکس کی آری کی گو خدمت ملت سوری بخوازه و پشتوانیا وی پروژه ها کر برگو خلکت خواسته و جهتنا علینت خواسته و کو فتنه کی نوا پیک هات داده چکه اب پیک هات ها نری خو آراسته وان دولت ما بری نهار د امریکا دیتن و روس دیتن هر وسط ترکیه دولت کی نزیکی دوسیه سوریه و ملف سوری گله کی تک علاقه داره سروی که برای آشتی و آزادی الگل وزارت دربای ترکیه یک جه پیناسینا خدا خویا کرنگو برای چش پیکته و نرینا و چاواد بینه هر وسط دعوت ما خواست گو تکلیه نابینا ما و ترکیه ده هبن و هم حست کن گو اف تکلیه ها شوازه کی برجواندی هر دو آلیا ده بن مسئله بحثی تدبیجه مسئله انتحاکاتا ما بحثا قلق خالان کریه نابوان دجی او بن پیکرینه گو هنه کش فصاله دکن الفيديو الدرها او يعني تعدايل هر كسي تينه تعدايل تركيا جيد به وتعدايل الكرداء جيد به واهل منطقه قال كي بن طنقافي كي زور دانا نخاصم سرفيكي تاكيد بول سربان خالها ما قال لك بابات بحث كرن نابواد جي بساله بين بكرنه وما نرينا يعني في بروجيها برای اشتي وازادي نرينا وي دیسه سوریه دا پیشروجا سوریه دا هر وسا ما خواست يعني ترکیه پشتوانه و نونری برای بکت حمی بشه اپوزیسیون سوریه دا و مؤسسات وی دا شد لجنه دستوری شد کمیته دانستانتنه دا ناو هماهنگی دا نخاسم انجمن اجتماعی کردی و رخراوا عاشوری دناو هماهنگی دا نات تیار الغد و مجلس العربي دناو منصه قاهره دانا ام تفدد بشي اپوزيسيون سوري دانا ما حست كر پشتوانيا نونري مكرن رولك في بيك هاتي هات بشروجا سوريا دا هبج برغو اف بيك هاتي ها محروم بون سوريا وطنقاف بون و اف بيك هاتي ها نيرين خو دقين سرحمي الين على قدار بشروجا سوريا دا نخبو حقي وبكف الدستور سوريا دا بشروجا سوريا دا رولك وانها دسبيك بحثا بينا سكرنا بري كرجبوي خول برانبري تركي يعني تركي چوا دیتناوی جبوی برای آشتی و آزادی چا بو یعنی برای کپ هیز یا همو اولو نتاویان تی تماشا کردن جالی ترکی و یعنی هیز کوی دیار هه هر گریدای مجاری جی یعنی او سوزا ترکیه دا جبوی پیدا چون حال سر بن پیکاریان وین چکدار انجام دن وان هر سه باجارین مگوتین روجاوی کردستان پلان کوی دیار هه جبوی راستاندن وان بن پیکاریان یام تنی سوزا کل سردف ده تركيا تأكيد كرج مراجو أم المناطق السورية حميد نارن وكهف كرد وعرب وسريان وكلدانوي أم وكهف في مناطق نارن وهالوسط تركيا ندجي مناطق سوريا وندجي يكبك هاتي سوريا سربي سي أوانيرين خل سربي أساسي أراستكرن قام زانن يعني سوريا دا أبك هاتي وأفروجها وأبنيرينها نيرينا كباشا جو ناكو كيد نافا بك هاتا دا تنبن وأبك هات رولك خبليزن وام پشتواني حقوقي و مكانيات كن برات نافخودا يعني پشتي وجفين قال برپرسين دوسيا سوريا وزارة درفه تركيا بيكانين نافخودا بري يعني اول وست تركيا چاوا خواند يعني باوريك تركيا هبه پشگيري که بدته بري جبوي آشتي و آزادي پیدا بد نوا سوريا دا پرز برين سياسي بچاره سر كرن يعني حتى وكشاندنا هيزن خوجت نوا ارض سوريا دا يعني جي روجاوي كردستان هم بيجي
والله يعني سياسة دا برجواندينا هر يكي بحثا برجواندي خود كي مجي بحثا تشتي معاناة وطنقافية سر ملاطي ما وانجي بحثا هلويستا خو مطرسيا خو ومسائل خوي سياسي وعلاقات خو با دولتي هرا دان خويا كرن سرفي كي نيريني خو ما هنك رينين رون وزلال كرن شهبرا ودان يعني هند بينن هلويستا كي جدا تركيا هي انه برانبري بيكاتيان طيبات جيت نوفا بريدا هين هس بيتكن هلويستا كي جداش بري نكا هي يعني غورانكاري يقدر سرعت شبه ما بين حسيا قلت وانا داخل يا كرن قلت جوازيدنا بين فان بيكاتي هذا وكو يعني تركيا بيكاتي سوري خلكي سوري خوب خو وك رئيس قرطن وك حميه وك هبد بينا ديست از وگرنا و مجال دست بکیم بحث کریم چاره سرکرنا نمانا بن پیکرنان لعفرین سریکانی و گریسپیک و حتی نکجی بن پیکرن بردامن او سوزادای دو فرا پلانک و حاضر کریه بدن دسته ترکیه یانجی آلین پیوندی دار و اول پیکرنا بین راوستاندن از تایبت بحثا برای کم چون که دیاره ترکیه چا خفتن نکنین بلی دانا سوزکی بله تو سوز و تو وعده تو بیج يعني نا دانو ما تو پیمانجی به هفدور امضا نکرنه من نرینه خو راستای هفدو کرنه هر دو آلیات تشتیگو مطرسیه ما و تشتیگو مطرسیه و أبجيك أدوا كريزا سوريا بقشتي أم تفدا ما اتفاق يعني ريني ما تشتغل جهان هذه موتركا قام بشار سركرنا سياسي كريزا سوريا رانا جير شافدريا بروجا ناف دولتي دو بنجيو شار وبيانا جنيف سرفي أساسي أنجمن اجتماعي كردي جي وهر وصا بري أشتي وآزادي جي ودولة ترك جي تأكيد كر قام بشار سركرنا برجريكا سوري جبو پیمانه ناف دولتی دو پنجو چارو بیانه جنیف دار سروی اساسی اوه نرینه که هفبش بو او نزیکایی که نامدد وی خالد هبو اینک نرینه جواز جینا بنامد هبون اوان تشتی خوگوتون مجیه خوگوت اوه گریدای جفینوات گل وزارت دربیتر که به مستر جفینین اوروکا و این سبایش اگر بردام کن طایبت از بحث اپوزیسیون سوریه بکم خالین هفبش ید نف بینا برای اپوزیسیون سوریه داده چه بم طایبت جبوی يعني آرام كرنا روشا هيل نافچين شر اللي هيت نوا سوريا دا نوا جوينان داده چه مجار بين بحث كرن طبعا هين شي نبونا بين مو همانجي دا نمو ائتلاف دا ودستا دا نوستاندن دا اما ديدار گرنگ بن راستی هلوستا برای اشتی و آزادی درباری وان پیک هاتا هلوشتا اشتی و آزادی پروژه کی سیاسی کردیه ام اپوزیسیون که کردی سوری نه ام هندره سوریا دانه ام کارن ببن پرک نبینا اپوزیسیون هندرو یاش در وده و ام کارن رول که گرنگ بریزیم گرنگیا برای اشتی و آزادی گلکی هیچ برگو هیزین سیاسی ناب اپوزیسیون دانه و هندره سوریا دانه اوه تایبەتمەندی کمەیە ئەف تایبەتمەندی هەدوێ پەیمانên ما هەندورێ هەماهنگێدا وێ حق وێ ڕاستیە بزانن و سەروێ ئەساسیژی تێکیلیە مای سەرافچێ ئەف یەک ئادیژی وەکو نێرینە سیاسی نێرینە سیاسیە گو هەوا پێک هاتە بە هەفتوورە گو چاوە بەهەڤرە بژیت پێشە ڕۆژە سووریەدا بۆ پێکەوە ژیانش بۆ خاترێ ئاشتیەک بۆ خاترێ ینی ئارامیا کۆمەڵایەتیا دەڤەرێدا بێکردن ئەڤەیە یەکیش ئارمانجێن هەر خێرخوازێکی هەر دڵخوازێکیش وڵاتی سووری را گودلێ خۆت خوازێ نەخاسم ئەڤژە مەهمانگی و پۆزیسیۆنە سووری تێخواستن ئەمێ سەروان خالاش غەیری وێ خاڵی سیاسی گوت شتێک گوامد نەموان ناو هەفدا یعنی وەکو ئەم بەشەکن ژێ هەماهنگیا سووری ڕێکخراوە سووریژی بەشەکە ژێ هەنێک ینی جوازيد نابينا هنك بيرو بوشوني مدى دفرك دويدي هنا تيار الغد ومجلس العربي ناف منصة قاهرة دانن ام بهفدورة هندورة دستيا دانوستاندنا او دانوستاندنا جيش جافدري كي ناف دوتير قل رجيمير شيد بن سروي كي نونري ما نونري وابيك هاتا دوان مؤسسات دا هيئات دانوستاندنا دا لجنة دستوري دا دوی جهه کیوات هایبتمندی که هایب گرولک وات پیش روزا سوریه ده همه سروی که اف همی خواسته که برای اشتی و آزادی نه و همه الگلوان علیه دانو ساندنه بکن هر واسه هنک علیه اروپی و امریکی جی همه ببینن عن او کسین علاقه دار دوسیه سوری را همه نرینا هلوستا برای اشتی و آزادی ارسطایی وابکن و بدون خویا کردن دوی پشتوانیا نونرین برای اشتی و آزادی بکنش بو حقی و مافی و بید
بێ چارەسەرکردنا کریزا سووری پێش ڕۆژە سووریدا ڕۆلەکوای گرنگ هەم. باشە مادەم هین بخۆ وەکە بەرەی ئاشتی و ئازادیە پرەکەند نێڤبەینا ئۆپۆسیۆنا نافخۆ ئۆپۆسیۆناش دەرڤە. جivînên we de gel aliyê Emerîkî û Ewropî çi bin yani hîndê daxwaz ji wan bikin ew jî bibine pirek ji bo nizîkirina her du oposyona danûstandin gel hikûmetê hebin yan jî tenê ew dê navbeyn kar bin nêvbeyna her aliyekî de ji bo çareseriya. Min gotiye min got em dixwazin em karin rola got em pirekid nabêna her du da divê opozisyon giringiya berê aştî û azadî heye servî esasî karik got bibe pirek nabêna opozisyona hundir û yaş dervede. Ev yani piştevaniya opozisyona Sûrî be giştî tê kirin. Xurtbûn û hêzkirina wê ye, gurkirina, çalak aktivkirina karê wê ye got ev roleke giringiya berê aştî û azadiyê got dîzî servî astî. Em hindek dûrkevîn ji berê aştî û azadiyê û civînên wên giring hîvîtkîn encamên wan jîl demekê nizîk diyar bin. Ez behsa danûstandinên Kurdî bikim. Yani demek bu ji ber hilbijartinên Emerîkayê rawestan bûn lê diyar e her tişt dê vegereve. Kengî ji van e dîsa danûstandin dest pê bike qonaxa bê dê çi mijarekê xwe bigire ji bo çareserkirina nakokiyên heyîn nêvbeyna aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û beref rên çareseriyê ve. Rastî danûstandina Kurdî jî ew jî çareserkirina rîşê nabêna her du aliyê Kurda de ew jî yani mifayê dide hemî opozisyona Sûrî û ji berjewendî her alîkî ye nebes hema ji Kurda tenê re baş her alîkî re ye başiya wê heye em hez dikin got gavin bên avantin servî esasî jî rast e hinek zehmetî li pêşiya me ne hinek kar negelkê rehet e cawazî hinek nêrînê me de hene bîrûbûçûnê me de hene servêyekê em gabûn hinek xalên hinek asteng hebûn servî esasî hêviya me ew e got ew dewleta gerentîdar Emerîka karibe rolekî dî bilîze ew nûnerê wa zûtirîn wext vegere Rojhilatê Sûriya ji bo xatirê em karibin ka em binêrin hetakî radeyê ceddiyeta aliyê dî xuyaya hetakî derecê kare wek dibe şeraketekî rasteqîne şeraketekî heqîqî bêkirin karibin her du alî bi hevdûra rêkevin ser asê tiştekî danûstandinên Kurdî hîndê tiştekî wisa civîna xwe gel Emerîkayê de bûn min we behez bikim hîndê danûstandinên Kurdî eger ev rûyan sibay we civîn hebin hîndê gel aliyê Emerîkî behez bikin yan jî ji derveyê civîna he mesela. ev ji derve ji ber got ev şan daha wê em ê li Emerîkana bibînin bi navê berey aştî û azadiyê. Berey aştî û azadî têk pêk hatin ne bes Encûmena Niştimanî Kurdiye her sê ew eger ne ew ji me pirs bikin em behsa vê mijareha nakin em mijareha ne yani em tê de Encûmena Niştimanî Kurdî vê mijara diyaloga Kurdî de pêk hatê dî birêxirawa Şûrî û Teyaril Ged û Meclisil Erebî ne divê projeyê de ne û ev şan da hevbeşa nabêna her sê pêk hatin got berey aştî û azadiyê jê tê pêk hatin ji vê yekê jî wê li ser siyaset û naverok û nêrîna hevbeş ya berey aştî û azadiyê. Reis Mihemed İsmail endamê desteya seroketiyana kesê endamê şanda eniya aştî û azadî berê aştî û azadiyê ji İstanbolê bayeke rasta xwe germeda bûn. Zor spas bû. Her bijî. Li bajarokê Rimelan hêzên Emerîkî bi 4 zirîpoş û 4 tankên Bradley bi çavdêriya helîkopteran gereke çavdêriyê li navçeyên petrolê heye encam dan. Welatên Rojavayê Kurdistanê ji hêvî dikin serdema Joe Biden da aramî li navçeyên wan berqerar be. Em siyasetmedar jî bînin ku siyaseta Emerîkayê bi gorîna serokan nayê guhartin. Her 4 salan Kurd hêviyên xwe bi serokekî Emerîkayê re vejîn dikin. 4 salên bihûrî gelek êş koçberî û dagirkerî bi xwe re anîn. Vekeşana hêzên Emerîkî rêda Tirkiye godeverên Kurdî dagir bike. Ev yek hişt got xelkê di metirsiyê de bijîn û dever jî aramiya xwe ji dest bide. Evgareke hêzên Emerîkî ye li deverên neft û gazê digere.
خلکین وان گوندان هیوی دکن کو سردما بایدن سردما آرامی و آشتیه به. يا حربوا 7 صالة 8 صالة ما تشتك جمالك تشيل جمالك اش حربي بيبنبو اش حربي بيبنبو يعني ازيفيش خديتكم جهاو بيدقو خشبي ان شاء الله استقرار شي بين في ولاطي وهداوت شي بي وهريك فقر مالا قول سر ملكو املاكي خو بميني يعني فقير وفقراء شولا مرن بحراد مرن الحدود مرن خلقوا هاتكو شي كانه تشيكا كشتنا يعني قيمتي انسان نمايا د سالên bihûrî de Amerîka bi nebûna stratîjiyeke diyar li Sûriyê dihat naskirin. Tenê piştgiriya şerê dijî terorê û paşguhxistina siyasî ji deverê re. Siyasetmedarên Kurd dibînin ku Biden dê danpêdaneke siyasî bi Rojavayê Kurdistanê bike û ev yek ji xalên got Amerîka di salên bê de dê li ser kar bike. Biden dibêje تناكوكيد أورتامي وترام ده تنا سياسة درفة ده استراتيجية أمريكي ده ناكوكي بيجي كرنا وان سياسة وشعبة وبتايبت لسر ملف سوري وباكر رجلات سوري بايدن دي بيجرك أم أريبيدان اعتراف كيب أريفابريا خسر وهزن سوريا ديمقراطية بكن كأوجي بمن شريك وأم فينا كوكي أدناف تركيا وأنقرة ده بكردارة شارع سر بكن أذا بمن شريكي شارع سر كرني دناف كردادة ودناف أنقرة وبغداد Gefên Tirkiye berdewamin û riş de got êrîşî deverê bike. Lê hêviya xelkên deverê ew e got Amerîka bi rola xwe wekî seroka cîhanê rabe û nehêle tu êrîş çê bibin. Di sala bihûrî û di serdema Trump de zivistaneke sar bi ser xelkên serêkaniyê û girê spî de derbas bû. Lênha bi hatina Joe Biden çi guhartin dê ser erdê çê bibe? Amerîka dê rêgiriyê li ber êrîşeke Tirkiye bi ser Rojavayê Kurdistanê bikeyana. Ew jî di dema bê de li gorî stratîjiya Amerîka li deverê dê diyar bibe. Ekrem Salih, Kurdistan 24 derdora bajarê Rmêlan. Rêveberiya Xweser ji marekej zarokên Daişî radestê Rûsya kirin. Ev rû li bajarê Qamişlo rêveberiya Xweser دریا دسته کاروبارین در ودا 30 زاروکن چکدارین داعش رادستی اوفیسا مافی زاروکان روسیه کرن هر 30 زاروکن کو هاتن رادست کرن جی سیوی بوینه دی کوبا بنوان هاتن کشتن لکم پاهوله اما بریا کوبارن رادست کرن زاروکن داعش دیورن و گواستن جبوی شامه بریا کو در باسی روسیه ببن گریدای و مجاری افکار ما لاوا اسعد با که راسته خودش قامشلو زانیاری زیادتر بده لاوا افدامت باش 30 زاروکن داعش کودی کوبا بنواناتی نکشتن دی بین رادست کردن اف پلان دی چوابه و گواستن جبوی روسیه و دی افکاری بردام به جبوی زیادتر زاروکن وان بین رادست کردن چین روسی بن چی جین ولاتن دم بن جوان ایرو نزی 30 زاروکن روسی و زاروکن هلبت رخستنا داعش بون لکامپا هولی بون هاتن درخستن جهلا ریوبریا خسر بون و پشت را هاتن را دست کرن بو او شاندا روسی شاندا روسی بخوا اوفیسا مافین زاروکانه جشاما پایتخت هات بو روجاوای کردستانی او 30 زاروکن هان پشتی گوان را دست کرد روژین بیده اگر گو سبه دریاش فروخانه باجار قامشلوره در باسی شاما پایتخت ببن پشت را ورین و کهستن جبو روسیاش خواه جوان از خوازم ویه که بیشم افنه جارا یکمینی گو زاروکن رخستنا داعش ششکان پاهولی درد کهون و تین را دست کرن جبو ولاتین خواه لی بلکه اف یکم جارا هجمارا وان زاروکان و قاسی زیده ببلند بسیه زاروک و هفره هاتن را دست کرن جبو روسیایی چخوا زاروکن تیرا دست کرن اون زاروکن بیده و باون سیوینه باوین وان هاتنی کشتن دشری لتجی هزین سوریا دموکرات ر جبروی که جی بهتر جبروی که اولاتن بیانی وان زاروکان یعنی وان دبن در باسی ولاتن خود کنش خواری و بریا خسر دبیج هر دم باوی کی بردوام داخواز دکج ولاتن بیانی گو اندامین داعش جین و الکامپا هولید مینن
داخواز دکو گو او ولات ورن اندام داعش ببن فک ویزن ولاتین خو جبر گو باری ریفبریا خو سرگران لی زیده جارکی بویه گو او ولاتین بیانی بهتری خو روسیا به هن ولاتین عربی جید ناوان دمینا سودانی هاتبون بريانا ها جن وزاروكين داعش بربون بهتري خو زاروكات بن لهن جاران بوي جوهن ولات جنين رخصتنا داعش جي كامبا هولي درخصتن وفكوستن ولاتين خو لي بريزغريك دشدمينه دوان اندامين رخصتنا داعش ينجو شر ذكرن وتبلي رخصتنا داعش بونه شخوام زانن بي بدهين حزارا مالباتين داعش يلو الكامبا هولينم دا الكامبا هولي الجمري بريا خو سر بوي وك بومبا يقدمكي ریوبریا خسر هر دم با آوایی که بردوام جوان دبیجی گو هبونا ویک هجمار رمضان جه اندامین مالبات داعش لکامپا هولی مطرسیه که پیدا دکه لجمعاناش بروی که دخواست دکن با آوایی که بردوام گو او مالبات زاروک ورن و کستنج بون ولاتین خو لیتا روژا ایروجی او هجمارا پیویست یانجی او برسوا پیویست نهاتی کرن بتنی هن جاران و گوم دیار کرد هن زاروکتين و کستنج بون ولاتین خو و گو ایرو بو شاندا روسی گوش اوفیسا مافی زاروکان هاتبوسی زاروکن روسی جه دستیا کاروباری در ورگرد و درباسی شما پایتخت بکه تا گوبریا وان درباسی روسیایی بکن جاره کدن جوان افکارمه و اسعد پاکی راست خو و شخامشلوز دانیاری دانزور سپاس بوه گریده روپروبونا کرونا و کادیار قدغه و گشتی الهرما فرات یا روجاوای کردستان هات را گاندن شانه روپروبونا کرونا الهرما فرات یا روجاوای کردستان قدغه و گشتی الهرم را گاند که روجا 15 ماه دست بید که 26 همان و ابداوید به گوری دخویانی شانه روپروبونا کرونا الهرما فرات و جبر زیده بونا حالت پیکفتن ویروس کرونا اف بریار داینه لگوری بریار جی تنی کارین نخوشخانه و نانخانه و درمانخانه بردان کنه و همو دامو دزگیندن جی دیب گرتیب مینن گل هاتنا ورز زوستانه و سرمایه جبوی کو پنابر نکفنه بر آستانگین زیده تر لکم پا بردرش و جاره دزگاه خیرخوازی بارزانی آلیکاری بسر 805 مالباتان بلاف کرن کو اف آلیکاری جی زیده تر آلاوین خو گرم کرنه پیکتین پنابر جی جالی خواه سپاسیا دزگاه خیرخوازی بارزانیت کن او جدزگه خیرخوازی بارزانینه به هفکاری دگل خیرخوازک حولیرین را بوم پال وکرنا آلی کاریان به سروان پنابرین کمپا بردارش دا اف آلی کارین هنه به آوای سرپی و گروکو بجداهی گشتن بردری هر مالکارونشتید نواوک کمپی دا دوی آلی ده اداره کمپی دا دیار کرن که آلی کارین گشتین ده خدمتک باش پیشکشی پنابرین وانا کن طبعا فوری کاری تفرو کتینا دو باش کرن گلک جه خود بین و وقت خود بین پشتی در کفتنا کرونا هند پزگیری که بین یعنی آری کاری وکو پیویس ندهاتن بس نو که باشتر ام بینین هم هیوی دارین هم رخرو نیف دولتی کسانین خیرخواست هر وکی چوا برینو که دست آری کاری درش کری بوی خلکی هم هیوی دارین بردام بنو پتر بین اثر خطه پنابرین که اف آلی کاری گشتیم بردریه نوانا بروگشی سپاسیا دزگه خیرخوازی بارزانی و آلیه پی هفکار کرن که بگوت نوانا اف آلی کارین هنه دم خدا گشتن دسته وانا براستی اولی کایگر کی باش بو خلکی کامپی براستی بری مبزفتانی دی اف صوبه و بر آنین گل کی باشه ام سپاسیا اف خیر خوازی دکن او گوی خلکی گو آنین جمره ام سپاسیا دزگاه برزانی گو آمده یتم گو علی کایا و خلکی روجاوا دکن براستی اف صوبه و طرح جمر آنین انو بری مبزفتانی دی ودوختي خد يعني كرباشه ومنظمه جارجيه سباسيا منظمه خير خوازيه برزانيت كان انه او تم سعاده بمردك بلي سباسيا بري حمودشتي خير خوازيه برزانيت كان وقالي اركاريا خوج دائما سباسيا كان والله قال كي باشا زستاني بري مرزستاني فترك بو اركاري ولو ندهات قال لك جملترا يرو وقتي ملاتجي كيف خوش ملات بطاله فردا آلی کارین که هاتین دابش کرن جسوپا و رایخ و آمیرین گرم کرنا آوا سرشویان پیک دهاتن که
کو اوین هند ویدم سال ده دم فایک باش گهینن 805 خزان رونشتید وکم پیدا حیا کد ورز سرمایه دانه کون بر آستنگیان آری حسین کردستان 24 کمپا بردارش. در واسی مجاره نو ترکیه با کره کردستان بین 7 گوندن مردینی در چارچوبه ریگرین بلاوبونا ویروس کرونا هاتن کرانتینه کردن. به فرمان پارێزگار مردینی 7 گوندن گریدای ناوچین ارتغلو و مدیاتی جبر بلاوبونا زیده ویروس کرونا و کادیار هاتینه کرانتینه کردن. لگوری آگاهی آنجی هزین اولویه همه گوند دور پیچ کرینه در کتناش گوندان قدغه کرینه. وزیر تندرستی ترکیه جدا خواه کردن پاتنا ورز پاییز و زوستان و ساربون هوایی و کادیار آستا بلاوبونا ویروس کرونا زیده تر بویه. لإستانبول جی کسین سر 65 سالیه دا به چند ساعت کان تنی دیار کرید کارنج مالن خود در کفن دو فراوت مال دا خود کرانتینه بکن. دان امرو کسین مازن جی جوان بریاران گلک گلی و گازن داند. بیشن جی ما کرونا بتنی مدگره زاروک جید کارن متوشی کرونا بکن حتی کو مب کرونا بکوش. دن جید بیشن اف بریار والانه بی قازانجن دان امران جو ویروس کرونا قط نپارێزه. لستانبول جبو ولاتین تمنوان سر 65 سالیه را قدخه درکتنان در و یا سنوردارگیری هات را گهاندن. لگور و بریار پارێزگاری استانبول ایدی کسین تمنوان سر 65 سالیه را دیدنا برا ساعت 10 صبح و 4 ایواری بکارن بچن در و کسین پشتیوان ساعتان در بکوین در و جی دی بینه جزا کرن. لگور هنک ولاتیان دوی روشانها ده اف بریار ده جهده و جبو پاراستنا تندرستی وان پیویز بو بریارک وها بهاتیا داین. Deminki anlattığım gibi evde fazla abur cubur... Devê rewşaneha de biryareke wiha di cih de ye. Ji bo ku em xwe ji vê nexweşiyê biparêzin, rêya herî baş ev e. Ji ber wê divê em hemû bi hev re pabendî vê biryarê bin. Lê ji ber ku em ê êdî kêmtir derkevin derve, pêwîst e me zêdetir ha ji xwarin û vexwarina xwe hebe, da ku em zêde kîloyan nestînin. Sahip çok özür dilerim. İster yayınlayın ister لگور هنک ولاتیان جی اف بریار نکاره مروین پیر جن خاشیا کرونا بپاریزه چمکو هر چقدر او در نکوین در بجی زاروک وان دچن در و بود کارن بخوره کرونا بینن مالا خواه لا ما پیوسته ریک دیا برگریه به دیتن 65 yaşını mı getiriyor bu hastalığı? Ma tenê mirovên temenê wan bi ser 65 salî re nexweş dikevin. Ez dernekevim jî zarokên min dê derkevin û biçin kar. Ma di rewşeke wisa de em ê çawa bikarin xwe biparêzin. Ji xwe bihna me li malê teng dibe. Ma em bi maskên xwe derbikevin, dê çi ziyanê me bigihîjin derdorê. Nereden mı oturuyor? Genç dışarıda o yine getiriyor. لستانبول جبر زیده بونو حالتین کورونایی بریانها دستور دهات داین کسین تمنوان لسر 65 سالیه را حتی ساعت 8 شب بچن در و لپشتی نها مروین پیر ده تن 6 ساعتین روژه بکارن بچن در و برای آویجی دی خواستن مروین پیر جنخشی و کورونایی به پاراستن. دیار بایرام کردستان 24 استانبول. توجبون و جانج دزام کرونا گلک زده ترکیه لکس جمارا راست نزانه جبر چه یعنی ترکیه جبر 200 مانجه جمارا راست و درست یا توجبون کرونا تیوه شارتن یک جوان جبوی هاتنا گشتیار نترسن یا دوی جبوی زیده تر حرکت بازار هبه لفو تفگر هبه المانیا جی گریدای و مجاره داخواست جه خلکی خود که ای المان کو قد نچنه ترکیه جبر کو کرونا هر دری بلاف بویه بلا گلک کشیاری خوبند ویده میده قد قصد ترکیه نکن پارلمانترکی جبهه جبوی کردستان بسیاری گفت آلمانیا مافدار اوساطاق و دستالات جبوی و شرطنا که ماسین خوین آبوری ویروس کرونا که مجارا گرم و کرونا بکارتینه. جبر کو دولت ترکیه آمارین راستقین ین حالتین کرونا برای گشتی جهانی را پاروناکه آلمانیای هشیاری دا ترکیه و بو هاتوچوی همو باجارین ترکیه ریسکا مدرسی را گهاند. لگل آلمانیای دقادا ناونتوی دنی خاشین درباره و هلوستا ترکیه ده جالی اپوزیسیون ویجی بو سدما کارودانین تند. لپارلمنتوی ترکیه پارلمنتری CHP'yi Mersin'e 6